Go to Okha no kwa no kwa evopo. Meno oviwa otinwa Stanley O no vi yo na won. Wa ya he. Edene na ina weni do gun akan ebi no kan ose e won se na se. Iga je mi ya wiki mi yo, enya ya wiki mi yo, ono ga Irana na tie uti no vi ogoji. Uti no vi ogoji na uko kagbon, uko kayimi. No. Erunda we emi buna mi egbudi na no wi body managbon. Nyo te keke no ga ogira ya fefefe. Ugbe ba imi wa gbon. Fie mi ya wuri e na mu egioge ana munikimi no gira. Ahi munikimi no gira. Ke ba hi ahia udi iso akoka gbon ko ka imi ne ono do amosi no bu. No dogu ezosi. Di ma no dogu ezosi o ka wona ga e. Owu aka nu gbeme. Aha de ba okpe iya na ya bebebe no do good Jesus na di matana ana ya bebebe gbudi ya na ri rai no be me yo bon pakeka no die nu din ero edokpa na do se aha ri so good Jesus ne ono so aya onwa me boko ono so akọ ebi okpe ori good Jesus ono so aba anyoda owu origwe ujizose olosun akomerio eri yaga aye ugbe mi ya bebe na mi egbudi na na hiwe egbudi ana mi epami anyo amiame na ti epami egbudi ana mi figmo ave mi na ti uden ami owe ami ave paka ya fefefe na mi egbudi ugbe mu diri mu di aferi ana akon ya fefefe yana gwezuse ade nu dogo dide lo yene na kana ihe do nuzomo wa we mi ave ki akiona no roto erna we no adewu na we nu ya kokire egbudi we no ni peti na ya le rai egbudi okide ade gogu din de gbotone ugbe udiri de gbotone ni nwa ni meyi to tanya na udi na ni me to tanya na ugbe udiri de gbotone ni nwa ha no si oi eriro okpe no si oi eriro owu ogiruwe anadomiewe gbudina anavedo ami itu ugmeso na anamiewe ugmeso udiri dine abose ya bebe ni gwezosi ehi anale oni mekiari ma wewe amiose no gomaro logoma amiose no goma vieri bibo osi egbe ugaru enwase ehome gbakowe egbako maro parunda we moya sin hu amege no gbira we adega mai pase gbe ai ana ti gbose e progress mana ere ogbeso alagoda o mana ere agun hia na kawo osire na hin obi yere na hin ami osi no sotin ona we ni dogu wa gun we oba atokbe ise